کوبانێ ئەو جەها یەک و کوردان لە هەر چار ئالیên وڵات لەسەر وێ هەفگرتی حتا هەف نەگرتی نەکارین دژمنێکی ببەزینن ژناف بشکێنن و تێک ببەن. ئەڤروکە 7 ساڵ تەمام دەرباز بوون لێسەر ڕزگارکردن و ئازادکردنا کوبانێ لەسەر دەستێ هێزن پێشمەرگەی یەپەگێ لێ ڕۆژاوای کوردستانê. ئەم هەندێک هۆرگولیان لێسەر کۆنتڕۆلکردنا کوبانێ بواتینن سەرەکرانێ. پشتی ku داعشê destê xwe dane ser yek lê sersêya axa Iraqê ew çek û alav û teqemeniyên bi destê wan ketîn li Mosila Iraqê çi lê kirin? Çûn pê کوبانê kontrolkirin û ji destê hêzên Kurdî derxistin. Eger na pêştir jî her Daeş hebû li Sûriyê lê ew qas çekê pêşkeftî nebû. Ew çekê pêşkeftî û giran ji ku derê birin? Ji Mosilê birine Rojavayê Kurdistanê û Kobanê pê dagîr kirin. Êdî Evrûke 7 sal temam hatine dagirtin, em derbasî sala 80 dibin ku Kobanê hatiye rizgarkirin ji destê hûvîtiya Daeş ku ew bajar bi temamî wêran kir û serhevdayîna û kavil kir. Êdî gava ku Daeşê Kobanê gundên wê derdûrê dorpêç kirî kengî bû, 13 meha neh îlûnê sala 2014 bû ji Iraqê derbasî nav axa Sûriyê bûn bi vî awayî bi xelafeta xwe reş, bi ebayên xwên reş, bi alayê xwe reş derbasî nava axa Kurdan bûn li Kobanê piştî kontrolkirin yan jî girtina dorpêçkirina derdûra Kobanê ku 305 gund dorpêç kirin derdûra Kobanê bixwe 307 gundin 305 gund ketine destê wa êdî bi temamî Kobanê hate dorpêçkirin piştî dorpêçkirinê êdî dest bi hêrişa xwe bû navendê kir. Bi vî awayî hêrişan kir piştî hêrişê helbet qurbaniyê hêriş û dagîrkirin û şeran kiye? Xelkê sivîl e di navberê da jin û zarokên. Li destpêkê 3000 kes reviyan tirsiyan ji malên xwe derbeder bûn derbasî 300,000 paşî derbasî 400,000 bûn. Ji xwe dibêjin di nav Kobanê da 600,000 yanî rûnijvan hebûn. Lê 400,000 reviyan derbeder bûn mal û halê xwe bicihiştin. Heta niha jî ji xwe dizanin Kobanê rûyê şarekê negirtiye. Hêjî kavilî pêve diyar e weke mûzexxaneyekê lê hatiye. Bombabarana hevpeymanan vê roja dîrokî dest pê kir li ser pêgeh û stargehên Daişê. 27 îlûna sala 2014 ew roj bû ya ku peyamên Kobanê li ser astê navdewletî ew qas xurt û bihêz bûn êdî hevpeymanî bihana Kurdan hat lê Rojavayê Kurdistanê li ku derê dest pê kir? Li Kobanê dest pê kir bû yekem car milk û stargehên Daişê li wê derê hatine bombabaran kirin bi fermana Barack Obama serokê wî demî ya Amerîkayê. Êdî piştra pêşmerge derbasî Kobanê bûn. Di kîjan rojê da 29 meha 10 2014 29 meha 10 2014 kîjan roje? Ew roje ya ku komara Tirkiya hatiye damezrandin sala 1923yan. Heta niha jî nîqaş di navraya giştî siyasiya Tirkiye de hene. Çima di vê rojê da rê bi pêşmergeyan hate dan ku derbasî Kobanê bibin lê kêleka YPG û YPJ şerê Daişî bikin? Heta niha jî ev nîqaşa hûr û kurin di nav qada giştî û siyasiya Tirkiye da ka çima ev roj ew roja ku komara Tirkiye sala 1923yan 29 10 hatiye damezrandin wê rojê pêşmerge derbasî Rojava bûn. Çawa derbas bûn? Ji xwe hûn dibînin di wêneyan da bê tank û zirîpûş û çekên giran û bi mîlan û bi alayê Kurdistanê û bi cilên pêşmergeyên Kurdistanê li ser deriyê Sinûriyê İbrahîm Xelîl derbasî Bakurê Kurdistanê ji wir jî derbasî Kobanê Rojavayê Kurdistanê bûn. Xala bihêz ya Kurdan li Kobanê nîşanî hemî cîhanê da ku Kurd li ser axa xwe rûmet û keramet û şerefa xwe bûne yek bi yekbûna xwe dijmin şikand li Kobanê. Êdî 105 pêşmerge derbas bûn bi 20 barhelgir û zirîpûşan ve derbasî Kobanê Rojavayê Kurdistanê bûn û bi mehan li wê derê man li kêleka şervanan şerê Daişê kirin û li ber xwe dan. Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi barhelgiran yan jî bi karwanên cuda êdî çek
آلاو و تقمنین گران و سوک بچک میلان جیوه جبو پیشمرگیان و هروها شروانان شاندن. 5/11/2015 وکما گوت بچک و آلیکاریین گران و دیسا درباز بون. آنکو آلیکاری دناوبره جدسپه که حتی دگهنا وقتا کو ودگرن آلیکاری جبو شروانان و پیشمرگی لکوبان جالیه پیشمرگین هرما کردستان و وزارت پیشمرگی حکومت هرما کردستان بردوام بون. لی مخابن تن 6 روزان پیشی کو کوبانه بهتا رزگار کرن و کنترل کرن پیشمرگی که کردستان لسر آخا روجاوای کردستان هاتا شهید کرن بناو زیروان مزوری. مخابن 21/1/2015 او هاتا شهید کرن 26 جی کوبانه هاتا رزگار کرن. دکارن بیجن 6 روزان پیشی آزاد کرن و رزگار کرن کوبانه او پیشمرگی باشور کردستان لکوبانه هاتا شهید کرن. کنگی کوبانه هاتا رزگار کرن 26/1/2015 آنکو 7 سالان پیشتر کوبانه جالیه پیشمرگه یپگه بهاری کاریان هزن هف پیمانان لعسمانان و بردمان کرن استارگه و پیگه داعشه ایدی کوبانه هاتا رزگار کرن. بشتی رزگار کرنه دمل دست هزن پیشمرگه چکی خو هر تشتی دسته وان دابو بچکین سوک و گران لروجاوای کردستان جبو شروانان بجهشتن دستوالا روجاوای کردستان بجهیلان کتنا ناف آخا باشور کردستان وی درجی بجهیلاو دیسا و گریانه و باشور کردستان 29/4/2015